Tēnā rawa tu tātou nau mai piki mai nau mai kake mai ki tēnei pāhotanga kua tai tātou ki te kemu whiringa whaiti I Wainganui I ēnei kapa e rua tēnei tōna mana te Māhepohepotanga rua mano rua te kauma ono a ki takutaha ko manaia tēnā manaia whakamohio mai ko waikoe no whiakoe Kia ora, ko manaia tōku ingoa, heuri tēnei no Ngāpui, raua ko Waikato Tainui hoki. Anei te kēmu whiringa whaiti a ngā tapu wai ki te haukura a Kiwa. Te kapa tuatahi kua whai tō rātou piro tuatahi ko ngā tapu wai. Nā ko rātou kai ngā panekoti pero ko e mauana I ngā panekoti pamo te awha nei awha pōtiri tō tātou hononga ki te kēmu hioi anō akwa nei kare kore ka whakakikahia. Riro atu te kapa o ngā tapu wai te pōro, nānei kai te kahako kirikirano I te kōti, ka noho ora tonu te pōro. Ara kua wai whiro a te kapa o ngā tapu wai. Mohio mai koutou tēnā whakarongo koina I te rauna te kaumatai o tēnei whakataitai. Ko reira kua tākuro kētia ēnei kapa kia rua kia toru kia ngā kēmu I te ata nei. Kāre kore kai te enge haere ngā tinana. Tēnei kapa o James Cook ki te waipōro. Me piri tata rātou ki o rātou puariri. Kua puta
tapu. Wariro atu te poro matanatima.
te wahanga tua rua o tō tātou kēmu, te Māhepohepotanga rua mano, rua te kauma ono, te kēmu whiringa whae ti tēnei wainganui i a ngā tapu wai ki te haikura ākiwa. Ai tēnei wā ko ngā piro, whetū ki te toru. Ara kua whiwhia ngā tapu tino hia rā ki te whai te tei piro. Ai Mā rātou hoki te tuku mai te porohita, whai muri ake. Mena tatai te kitea i a mātou, kei runga i ngā tēpū e kōrero ana, o mai wa tērā. Kua riro atu a te haukura kiwa i ngāi nei. E kōkiri ana ki raro i te kōti ki tō rātou porohita, ki tō rātou kaikuru. Ka wātea mai te kōkiri, kaihau. ka hoki atu te poro ki te porohita, ki o rātou shooters. I puta te poro no reira, kia ngā tapu wai te poro i nai nei. Me kaha ārai tēnei kapa o te haikura ākiwa. Tihi o te maunga, ko te haikura ākiwa tērā, e kaha piki ana. Ono miniti, e toi ana ki tēnei wahanga tuarua. Hea te haikura ākiwa te poro, i nai nei kia ngā tapu wai. They're trying really hard to get the ball down to their circle and score a point, and Te hone kei e te whānau. Whāmeneti e toi ana ki tēnei wahanga. Tēnei ke muwhiringa whaiti tō whakaro manaia. Me aha tēnei kapa o te haikura ākiwa kia whakaake ngā piro. tērā pia ārai rātou. O ka aroha o Waimarie kua noho tonu tēnei poro ki ro kōti.
Engari kua whakatikahia te kaiwa wao I tana karanga. Ahuari te taua tai o te poro ki tērā o ngā kākahu o te kapa o ngā tapu wai. Wātea nei raro I te pau, ko te kaikuru tērā. Tētai ea te whai te piro. Minae nei kia ngā tapu wai te poro kaha nā rātou ki te whakahoki a te poro ki tō rātou shooters. Engari, Kaihua ke tātou ka kite. Te ahua nei mā ngā tapu wai. Te pokapū ka tuku atu ki te kaikuru, ka tuku whakarunga ki te pau. Iaia e taka ana ki waho. Ata whiuwhiu ana te poro tēnei kapa o te haikura akiwa. Ka ahua tuki ngā mahunga. Engari kei te haikura akiwa tonu. Ka tāhei te kapa o ngā tapu wai te poro. Arā kua whiwhi piro rātou. Ināi nei kua te kaumaua ki te whā, ngā piro. Tei minuti noiho te roanga o tēnei kemu E toi ana e te whānau. No reira kārero a me tere ngā mahi I waho rā. Ka pai rawa a ngā mahi o ngā kapa e ruaru I tēnei wā. Both teams putting out a strong performance out there on court. We've got less than a minute now left in this last half, this last 10 minutes for our girls semi-finals, which is between 2 and 3. And the winner will go on to play the winner of our other final, which is between Waioria and Wani. So kaihua ka kite te tātou hōwai aua kapa, ka rongo I te wihara, hei whakamutu I tēnei kēmu ko ngā piro. ko te kaumātoru ki te whā. Arā kua wini a ngā tapu wai I tēnei kēmu. No reira kua nuku atu rātou ki ngā whiringa toa. Tēnā rawa atu koutou katoa. Kia noho tonu mai a mo taua kēmu whiringa toa. Do you want to grab from them and come up? That was good, eh? Alena, that's a couple. Oh, did it? When did it come back on? Oh, man. Oh, that's all good. Nah, easy. Look, man, on YouTube. Is it all good?
Nau mai hoki mai ki tā mātou māhepohepo rua mano rua tekau maono kei Bruce Pulman tātou i tēnei wā ko te whainara kei runga i te kōti nama rua hoani waititi me ngā tapu ai ko whaia keila tēnei Kia ora, ko manaia hau, kua hau te kai kawe kōrero tuarua. Ka pai awe tēnei rā, he rā roa engari, he rā whakahira. It's been an awesome day here. Go tuatahi kia ngā tapu ai. Kia hoani waititi. Nā ku te he, kia hoani waititi. Oh, it's going. And position to Hoani Waititi. Wonder what the strategy is. Ngā Tapuai takes the ball back through to that mid-court. Yes. Just want to say well done to both kura who have made it to this part 10-day finals. It's been a long day, but they've worked hard and now we can see why. There goes another point to Hoani Waititi. And ngā tapuai. Kua hoki te poro mai Hoani Waititi. Kei te whakao ki rātou ki tō rātou porohita. Kia whai piro rātou. E Cameron nunui tēnei. Tatanea. The intensity of being a shooter in the finals. Wouldn't know, haven't been a shooter, but man, they're doing wonderful. Kia kaha ngā tima. There goes ngā tapuai off their first point. Well done ngā tapuai. Ball going back down to ngā tapuai. Gone out. Ngā mihi ki ngā kaiwawo, ngā umpires I te rangi nei, taumaha ke tā rātou mahi, it's a hard job, but someone has to do it. Well, let's go, Hoani. Takitia. Ana, he piro kia Waititi. There are 10 minutes at every half. It's a long game, but it's a good game. They've got 10 minutes to bring it, then they change, and possible tacticals in the middle. 2 minutes at the end where they will not allow any changing. Oh, kei Hoani Waititi te pauro. Ana, he piro anō. Kei ngā tapuai te pauro. Ana, he piro anō kia ngā tapuai. Kia ora ngā tapuai.
7 teams, 14 games, and now we're to the finals. So this is our finals, and if the teams draw, then they will remain playing until the team wins by 2. So there will be no draws. Right, Manaya? Only wins. Yup. We got this. We got this. Pai te ki te south side kia west side, he pakanga pai, he wero. Pai a pēhea tēnei rā, me tēnei wiki kia koe. He wiki hari kua mā ngā tauira, ko tēnei taku rā tuatahi e te rā anahe nā te mea, ko te Riti Pauro, te poi tarawhiti taku kēmu. Pēhea tēnei wiki mai? Pai, nā te mea, aha kua te whakataitai e haere ana he momo whakawhanaungatanga ki Wainganui I ngā kura. Ai. Kaunga ake tēnei mea te whakawhanaunga. Me te reo Māori, nēnā? Yeah. Whārima kia Waititi. 3 miniti e toi ana mo tēnei rauna tuatahi. So, ko wai ka eke taumata, ne? Tērā pia hei te tau kei te heke mai. Ka whakawhiti ngā tima. Ētahi contact mai te kapa o ngā tapuwai. He mea mama tēnā ne? Contact. Mena ka pā tētahi a koe. Ka whai piroa te kapa o Hoani Waititi. Ai. Ka pā. Nā, kei hea tātou I tēnei wiki. Kei te Māhepohepo, kei te wāhi o Manurewa. Kei te noho tēnei kaupapa o Te Māhepohepotanga ki Bruce Pulman ki te wāhi o Takanini. Ai. Kai. Kei te tākoro koe I tēnei wiki Māhepohepo ai kaurānei. Ai. I tākoro I te riki I Nanahi. Tērā pia kei te tākoro a pōpō mo te kiorahi, engari kauri au I tākoro I tēnei rā mo te NETBALL, engari kei te kai. Ai, moke tātai a koe I tēnei tau, hei, kai tākoro NETBALL, engari he tau kei te heke mai, ne hine. Ai, hauki mai au I tē rātou. Ai. Lawe. Nā, whitu kia Waititi. Tēnei te mea, ka retaia te whakawhiti I ngā kaitākaro. This is during that tactical 2 minutes where we're not able to change. And another point goes to Hoani Waititi. Ka pai Waititi. Must say that team was really good. Ai. Kia kakaha to ngā tapuwai. He's got this, and yo. There we go. Another point to ngā tapuwai. Kia toru ngā kēmu e tākoro ana I tēnei wā. Kei a tātou a ngā tapu ai a Hoani Waititi. Kei tā mātou taha, ko waiorea me te haukura ākiwa, kei te kōti tawhiti rawa ko ngā tima ranu. Ara ko te pūtahi Māori kia Hoani Waititi. Kaunga ake a Hoani Waititi te rangi nei. Get it. Kia kaha. Ka pai. That takes us to the minute of half-time pia. Kotahi miniti noi homo tēnei. Te half-time. But he wā hei kōrero tahi rātou.
Ina nei kua timata te wahanga tuarua mo tēnei kemu. Ka pai ai. Ka mea tūna, like Maya has said, we are back into the second half of this. Now, ngā tapua coming through for that. He kuru tā rātou. Goal to them. Let's go. It's turning into a quick game. The confidence level is unreal, Te whānau. They're amazing around here. It's a 6-9 with ngā Tapuai making a comeback. What's your position, Naya? Where do you enjoy playing? So my position is a centre, but I actually like to play. Wing attack, and yeah, that's one of my dreams to play. But I'm stuck at centre at the moment. Oh, okay. So we're dropping it because I'm the coach, eh? Can't play. Love that. Okay, I'll think about it next year, alright? Wing attack may have your name written on it. Well, Let's pray. We pray, eh? Now the ball is down. Ka pai at Waititi. Oh, and ngā Tapuai comes back with their goal. Currently sitting at 7-10. Unofficial score, but we will officially find out after this game. Ne whānau. So, everybody that's tuning in, thank you for coming. We hope you've enjoyed today. There will be many more live streams up Popo, but this is pretty much us for The rest of the week, Yep. Except for Friday. Yes. And What's on Friday? if you guys would like to come down and support all these kids that are playing this week, you're more than welcome to. The rip for the ball. Ngā Tapuai rips the ball from Hoani and contact! It was given as a contact. Wow. Oh, to be a kaiwawao to be an umpire. Couldn't do it. Couldn't. Now the ball is in return to Hoani Waititi down in their goal. Away. I've really enjoyed today. The mixed section actually has been a good time, good laugh. So
Whānau Waititi still holding it up so far. The ball's going back to Ngā Tapuwai a lot and seems to be making a comeback at the moment. So, like Naya has just let us know, the friskiness is real over here between the keeper and the shooter of Waititi and Ngā Tapuwai. They're just keen for that ball. Oh, and we've got a step 10, koe whaia moto karanga. It's hard when you're in full speed, you don't want to stop. You just want to keep going. Coming through. Aroha. And the ball is on the turn, back down to Whānau Waititi. Bit of a intense game between these two teams, and we shall find out who wins in the end. Alright. It's a nail biter, it's the end of a seat sort of. Everything. Let's go, Hine. They're trying to grasp that ball at the last minute. It's a hard one. Wow, if the ball wasn't flying, the tangata was. Ka pai kakaha kōtiro. It's a hard one when everyone's going for the ball at the same time. I can only imagine what's going on in the Kawawa's mind. Naya, have you ever been in a situation where you've just flown without the ball? Yes, I have many times. I can imagine that. Not a great feeling either. I can imagine. Especially in front of a lot of people. Yeah, I don't know what's worse, the fall or the get back up, Naya. We're down into our last 2 minutes and 20 seconds. It's a hard game, but it's a good game. The push is real, they'll come back, they're fighting for that ball. Love to see they're still going though, because they've had a whole day full of games. Absolutely, back to back if not some. Ball goes back down to Whānau Waititi. The umps are calling it back. There might be a few contacts in between there. I believe there was. We've still got a couple more boys games and the boys final too now. How do you think that'll go? I think it'll go fine, since the boys games are really, really funny. Yeah, they're quick, fast and cheeky. That'll be a fun game to watch. Hey, Kapai Waititi with their goal in. We're down to our last minute. And they're just pushing. Everyone's just pushing. All three teams. Nice intercept from Whānau Waititi. Wow. The amount of airtime some of these girls are getting is crazy. Here we go. He piro anō, Kapai Waititi. We're down to our last 40 seconds. It's a whānau for this round of whakawhanake and the whainara. Let's go. Let's see who can get a few extra goals in these last 30 seconds. Whānau. Keep pushing out Tapua. Wow. Ka pai Whānau Waititi really pushing through. Last 20 seconds. Let's go, girls. Let's go, teams. Last 10 seconds. Anybody? Somebody. Let's see if this piro will count. Up and in, up and in. Hey.
Well, ngā mihi, ka taiti wā whakamitinga o tēnei reina whainara. Pēhea o kare aro tōna. Āhua mataku. Mō ēnei tima, nā te mea e hiahia ana rātou katoa ki te wini.
Iti, kei akurahi, nau mai hara mai ki te Māhepohepotanga, rua mano, rua te kauma ono, ki Bruce Pulman, Papakura. Ko ai maua te kōrero ki a koutou. Ko Tāmaho taku ingoa he uri tēnei no Ngāti Manoa, Ngāti Maniapoto, Ngai Tūhoi anō. Ko ai tēnei, ko Tapiorangi Hukarere Riri Maxwell tōku ingoa. He uri whakaheke tēnei no Ngāti Whai, no te aroha hoki. Ka whai kua timata te kēmu, nā reira ka uru tātou ki ngā whakataitai. Ko ai tēnei te whakataitai, ko Puau, Me pūtahi. Ai, ka tango i ngā kōrero anō, ko pūtahi tēnei e whakataitai ana ki a puau. Au weha te rapa. kia kaha e tama. Ka pai. Te miharo hoki o tērā haukoti. Ai, kārawe, haere tonu e tawa. Pai. Ai, kia kaha te arai e hoa mā, kia kaha te arai. Ka kuruia. Pai tama. Kei hato tātou poro? Ai, pai kurua te poro. Ke kaha? Me te pai hoki o te rā haukoti. Engari, ka tae a te whiwhi he haukoti pai ake. Aroha mai te whānau mo toki kaha. Tēnei, he tuatahitanga tēnei mākui. Ai, te whaitaka. Tō tai mā. Ai, hei whakapungu noa ki a koutou. Te whānau. He te community noa e nei hawhi, no reira mahi atu kaima ki e pai ai ko mōhio i te wā. Piti miniti ke te toi. Ai, hare tonu te tahi ka whai piro. Ka pai kua waho i a ko whai. Ka kuru. Ke te pai. Me te miharo rawa o tēnā kuru. Kei, ko whiwhi tātou i a tātou piro tuatahi. Tahi ki te kore. Ai, kei apua i te puro. Ka pai e tama, ka pai. Ai, hoa pakataka tērā ārai. Ko te tū ia ki te
Tērā haupoti. Ka rauwe putahe. Ka pai. Ka kuru anō rātou? Miharo kara. Iwa. Tino pai o putahe ki wānei. Te oe kaua e weke e hoa tērā pēa kia pua o tēnei. Ka kuru? Kia kaha. Tata. Ai. Ka pai ki te porohita, Ka pai. Ka kura. Awa hoki anō te toro kia kua. Ina te miharo o tērā haukoti. Nui a rātou haukoti? Haukoti tua ringa pēr? Kia putahe. E hoa mā. E te whānau a pua. Me tuku koutou i te tautoko, i te wairua tautoko. Mai ngā whainga. E whāngai tērā tautoko i ka kaitāporo o pua. Tēnā hoki, ko ai ka muhi o te rapa ka hoki mai a pehau, te rapa ka noho tonu a pūtahi. Toru miniti e koe ana e hoa mā. Ka pai, whai te poro. Te miharo o tērā turu. Ai, nāne ka piki ngā pilo, whā ki te kore kia pūtahi. Ara, 2 miniti, whā te kauma 5 he kona ke te toi. Ka tahi, ka nuku atu tātou ki te hawhe tuarua. E te whānau, ki taku nei e tino raruana ngā wā. Nā reira, e raruana ngā wā i tēnei wā. Ai ki runga nei ka ki 2 miniti, engari ki te wā tuturu, rua te kauhekona. Nā reira, hane tino. Ka pai, ka piki anō ngā piro o pūtahi, 5 ki te kore. Ana, wha mutu, te hawhe tuatahi, e te whānau ke te pirangi au, pirangi te tuku whakapāhai ki a koutou. I nā te he, i nā te ahua tōmuri o tēnei wā, ki te wā tuturu. Engari, anei te reo mihi ki a koutou ngā kura, ki aroha, pūtahi, wai o rea, Mātapu wai. wai waititi, Hiwa. otira, huau. Rua te kauhekona kei te toi. Anei hoki te reo whakamānawa ki a koutou ngā kaiwhakawā, kai wawao, ngā whānau, hara mai ki te tautoko, ia mātou, ngā tamariki, ngā rangatahi Māori, e pai ai te hāria te rangi nei, ka rewa te pota. Ka pai. Ka pai, ka timata te poro kia pūtahi. Nā, te rawe o te haupoti.
ki te ono, ki te kore. He haukoti anō tērā i te whānau. Anō hauwe. Wakaranga ki tauira mai te tauira. I paranga te rewhari, te kaibawau, e tahi tapu wai. Kapiro? I nā te taite o tērā peke, tama? Ka pai. Ai, ka whakawhiwhia kia pūrau. Ka pai up uau i te koro ano. Ko te tumana po ia ka kuru rātou tēnei wā. Tima kāre maputo i te tino pai i te rātou. Engari, he te tumana puno e kia rātou. Hei reira e tai aku mua. Kei ko rā te pito mata. Mai te iwi, kore he ahua nui ngā wā ka ahua kaha te oro. Kai te mā kei wainga nui mātou i ngā koti. Ki te titiro ko ki ngā pepu o muri kei reira tārai. Kōrero ana ki a koutou. Ai, ka paku e rebo o kanikani. Ka rawe. Ka rawe, pai a. Ka pai, ka ki te poro. Ai, ki te poro. Ai. He puke ngā rau, ngā rōpū e rua, he oi. Te mutu ngā tera, me ko tahi anake te toa. Tahi anake wama. E rua rane, e tunu rane, e whārane, engari. He mongo, kanikani. Napi. Ai, kurua e tapa. Ka pai, ka whakawhiwhia kia pūrau. Sino taitai mana peke e wama. Ai. Hei, aka peke. Tatara wātu. Sino tata. Kia arotahi. Kia kaha te arotahi pūrau. Kia kaha te arai, ke kaha te arai. Ke kaha te arai. Ke te pai. Ni ka miniti e koe ana e wama. Taira. 5 miniti kei te toi. Kei te pai. Haere tonu e wama, haere tonu. Ke te pai koe. Ko te get taku tino kai tākoro i te wānei. Tima uau, rawe o ngā nuku hanga kanari. Ai, tino, aha parona eti, hai, tonu ia hei te omaki a, hei te kanikani ia, ki tuku wairua ia, kuraia kia nā hoa ana. Hoa ai. Koina te wairua e whiringi ana tātou te whānau. Koita. Ai, e o ngā. Ai, tira, Rawe ia.
はい、kura. おー、tata. 血の方。はい、kapaka whiwhia kia pūau te pōro. Koe rake mahi, rara tira he haere mo te kora, he oma mo te kora. Ai, ka rawe! I tā te miharo hoki o tēnā e te whānau. Nānei. 3 miniti 5 tekau he kona ke te toi. Ka taea pūau te hoki mai, ka noho tahi, ka noho tonu rānei. Ngā piro. Ka pai, ke waho te pōro. Ka whakawhiwhia te pōro ki a... Utahi. Ka pai, ai, e arai. I nā te tata o tērā. Kakuru? Karapika e tama? Kapai utahi. Siru nawe te e me tina e rua. Nānei ko ngā piro ko te whitu ki te tahi. Heoi anō, kaore anō te ngā piro, te piro. Kia tāpirihia ki runga i te wāhi piro. Ke kāte arai, tamama! Ka pai tamama. Re te whānau ki te kune whakapai ko te tikawa ko te waru ki te whitu. Waru ki te tahi. Waru ki te tahi. Mo taku he. Ka porero maua ki ka inga tangata piro. Peke ana ki haere. Tino peke ana. Moving like a rocket ship. Hai. Here no one. O tahi miniti 5 tekau he kona ke te toi. E te whānau. Tēnā, ia koutou e mātaki ana. Tēnā, whāngai hia te ngao. Whāngai hia te mana. Ai. Me tino tautoko tātou katoa i te ruku Kare i te tina mohi o kua aha. mai te whānau. Āhuarani te... Ka pai anō. Hoki mai ki te ao tīmboa. Kua raru anō ngā piro. Kua raru anō ai. Kua raru ngā piro. Pea ka haere kōrero te tangata piro. E haere ai te whakatika i tēnei mata. Hei te kai. Engari kua mōhio kai, waru ki te tahi, koeranga kia pūtake. Kapai, taki te whānau moina. Apa, hei kai. Kore te kai he kona e tēnā. Mātua mai kai. Mō tuku he, e he anō ana te wā, ki runga nei, ko ngā he kona ke tutui. Kai, ko taha uma. Kurua e tama. Kau he kona, te kau he kona. Kurua e tama. Hai! Kakaha. I nā te miharo o tērā kemu. Toru, rua, kahe, ka rawe. Rawe no wātu ngā taha e rua. Kia ora. Kia ora, he mihi nui tēnei kia pūtahi, me pūau. Kia whakamahara noa he uri no e whakakarohi ana maua i te kapakarake o Whāni Waitisi Marae. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E tau ana.
tēnā no koutou te whānau. Kia whiritata mai, kia kama mai, kei te tatagi noa iho mātou ki ngā nekehanga o te whainanga. Noho mai e te whanau.
Tēnā kia noho tonu mai e te whānau e kama tonu ana ki ngā neke haka o ngā whainara. Tēnā koa kia noho tonu mai. Tēnā koutou. Nau mai hoki mai te whānau ki te whainara o ngā tama. Ko enei tūranga mo te wahanga tuatoru me te whā o ngā tama. Ko ngā rōpū e whakataitai ana i tēnei wā, ko kiwa me waiorea. Anei, ko ahau, ko raia, te ane pe pānga, heuri tēnei no Ngāti Porou, ngā puhi Waikato. Ko tōku hoa e papaho ana hei te wahanga tuarua, ko te rangimārie. Ai, kua timatanga kēmu. Ai, kua timatanga kēmu. Ai, kua piro a pūtahi a kiwa. Akatia ke e hoa mā. Kei konei māua ko Rai Ate e mihi ana ki a koutou e mātaki maina i te kēmu i waenga nui i te tua rima me te tua ono o ngā taitama tāne ki konei ki te rauna whakamutunga o te Māhepohepotanga 2026. Tēnei te mihi atu ki a koe Rai Atea mōu i whaiwahi mai ki te whakapāho i ngā kēmu kua taha kenei. Kei te pēhea o whakaro mo te Māhepohepo whānui. Ai, he rawe tēnei kaupapa te Māhepohepo. He tuku mihi hoki tēnei ki a pūtahi te whakahaere. Ai, tino rawe tēnei kaupapa ki a hau. Kāti, ko te moana nui a kiwa, mo taku he te haikura a kiwa. He rua ngā piro kei ara atau i tēnei wā ko te pūtahi. Kei ngā kākahu pango me ngā bibs rā e kākāriki ana. Koinei te rā tuarua e hoa mā, o te whakataitai e whā ona rā, e whā ngā momo hākina anō hoki. Ko ngā tūmomo hākina ko te riki ina nahi, puta a ihu a waiorea, ko tēnei rangi tonu, ko te NETBALL a popo, ko te kiorahi, a te taite e tū mai nei ko te poitukohu. Pūtahi me te haikura a kiwa, tuarima me te tua ono kei kōti ke atu tātou mā, ko te whainara o ngā taitama tāne, ko ia ko Hoani Waititi me ngā tapu wai o Mataoho. Rai Atea, tau aha koe i te kura? Tauwaru. Tauwaru anake. Tēnei te mihi atu kia koe. Kei te tākoro koe i te kiorahi a popo? Aira. Au e, taukuri e. Me aku mihi, mōhio pai au ki ngā pūkenga o mātua. Nā whai anō kei a koe aua momo pūkenga. Mo te tā ki te NETBALL, Rai Atea, he aha tō tūranga, he aha hoki o pūkenga ki te kōti poitarawhiti. Ko tūranga, ko wete, wā me te puku. Te puku o te kōti, ko ia te manawa o te kapa. No rere, mihi ana ki a koe o tira o mātua o tūpuna,
Kāti, hoki mai anō ki tēnei whakapāhotanga. This is fire, this is flames. What other Rizzler words do you have to share, Raiatea, to our chat? Aura 6-7. Aura and 6. I can certainly feel the aura here this afternoon. Thank you, chat, for locking into our broadcast. This is 5 play 6. Ki konei ki te pā o Takanini. Ākiwa and Waiorea. Motaku here. Sorry, I'm being a little bit out of the action. I'm just stoked to have kids. Taiohi, rangatahi keen to represent their kura and our reo. Te hai kura ākiwa. Mo te tūranga tuarima me te tūranga tua ono. Kua hoki mai ngā tino kai pāpaho o te wā. Hoki aku mahara kia taima I aia e pepe ana. But thank you, chat, for locking in. This is so aura. I can feel the fire and all these types of kupu that we're going to share this afternoon. I'll leave you with the ono whitu as it's whā ki te tahi I wainga nui a kia me Waiorea. Kāti ake, tukana te mauri ki Raiatea. Let's go. Ai, tēnā koe matua I o kōrero I tēnei rā, I tēnei wā. Kia o ki tātou ki te kēmu. Ai, kua tīmātāke te kēmu anō. Ai, karai te whānau mō koutou kāri I te mōhioki ai ko tai moho hau. He uri te reiru Ngāti Mania koto, Ngāti Manawa, ngai tūhoi anō hoki. Kei konei mātou toko toru Raiatea, te rangi paia rākuau. I te rangi nei whakakanohi mātou I te tīma whanake mō Whani Waititi. Ai, ko te tumanako ia ka pai tēnei kēmu, ka pai hoki tō koutou mātaki. Te ahua nei e 5 miniti, te takiwa o te 5 miniti e toi ana, wama, mo te wāhanga tuatahi. Ai, kurua e tama. Kei te pai, kei te pai. Ai, kārawe. Kia mōhio noa koutou ko te tīma kākariki ko Waiorea, ko te tīma māpero ko Kiwa. Ai, e te whānau kia tīkina e tai kaitimo-timo e tai kānga papa. Kia rite mai mo te hawhetua rua hei te 5 minuti. Ai, te rangi paia. He hato experience ki tēnei kaupapa o te Māhepohepo I tēnei wiki. E tino rau e te Māhepohepo ki a hau. He hua nui roto I ēnei mahi. No te rā he whainga kia te tuki ai. Kia whakakoa I ngā taunga I tēnei whakataitai. Ai, he tino rawe ēnei tīma e rua, kei te tino ki te I te wairua whakataitai, engari kei reira tōru te wairua pai, ne. Koira tētahi mea tino rawe ki au ko te sportsmanship, ne. He wairua pai tonu, ahakoa te wairua whakataitai, kei reira tōru te wairua pai. No reira, tēnā pēr ka he kura huna e ki roto I te rā, he akonga mo tātou te... Ai, he tuku mihi hoki tēnei ki ngā kaiwhakawa. Te roa o ēnei kēmu, te roa o te rā, tēnā koutou. Whānau e mātakitaki ana I tēnei o ngā whakataitai, piranga o tēnei rā.
ana i te ki te kemu. I te aro te katoa ki te kemu ki te poro ki a rātou wharinga. Ki aua bomo mea ne. Tēnā koutou, kia hoki mai koutou ki te wahanga tuarua o te kemu. Mai e te whānau ki te wāhanga tuarua o te whainara e te kemu whakaputunga o te rangi nei. I tīmata ki a waiora me tō rātou pahi me te ātāua hoki. Au e ka puta te poro ki waho. Ko te ahua nei kua riro a kiwa i te poro. Ko te timana ko ia ka whai tēnei kemu. Ne rau wai atu. Ai te kara tauma. And e te whānau, we will be switching languages, Māori reo, because some of the whānau out there won't really understand, so just kia manawa nui mai ki o tātou kōrero. Ai, kua piro hoki a kiwa i tēnei wā. Ai, paia kei a koe te wā. Tēnā anō ki te whānau, ono ki te whā, e tai ana koutou ki te turunga i te kia ora e te whānau. Ti tiro ki tērā peke, me te nui hoki o tērā peke. Tētahi mea e tino ki te ana au i te puku mahi ki roto i enei kai tākoro. E hara i te mea ko tēnei kemu anake, engari ko ngā kemu katoa o te rangi nei. Tāhua rawa, te whiu o te poro, te haukoti, te puku mahi o ia kai tākoro. Ai, e tika mihi hoki tēnei kia koe matua moihau, nau i homai tēnei experience kia mātou ngā rangatahi, te kōrero, te whakapāho, ki ēnei whānau tēnā koe. Te kai kāmera nau i hopu i ēnei moments tino rawe tēnā koe. Aroha, aroha mai mo tō ne. Tā nuku o te mātou ki ngā piro. Wāru ki te rima. Ai. Ka pai. Kei te tino ki te wairua whakataitai ki roto i ēnei kai tākoro i ēnei kapa erua. Me te koi hoki o tērā whiu e hoa mā. Koi nei te tauira pono. Ai, kia mohio noa koutou e maha ngā oro e rere ana i te wānei no reira. Ki te ahua hoi mātou ki a koutou mo taku he. Kia manawa nui mai koa. He ake noa tēnei ki ngā whānau waiorea, ki te whānau o waiorea, tēnā koa tuku atu i tō wairua tautoko, i tō ngāo ki tō tīma, ki te whānau o kiwa,
kaitai hoki, me tuku i tō ngā, me tuku i tō tautoko wairua nei. Ahakua tō noho kāinga me tino āki tātou mō tātou tīma nei. Me rai ātea. Ai, tika rātou taima, kia kaha e te whānau, te āki i ngā rangatahi, i ngā rōpū o tēnei rā. Ai, ki ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa, a pūtahi tēnā koutou. Kua tino rawe tā mātou toko toru experience ki tēnei kaupapa o Te Māhepo, kua tino rawe. Ko ngā piro i nānei, ko te ono ki te, iwa ki te ono. Te rawe hoki a tēnei kēmu e te whānau. Nā, ka kawe ake i ngā whakaro o kua ka rua mai roto i tēnei kēmu. Ka tino puta te ihu o kiwa ne. I tēnei wā, kono titiro ki e nei piro, te kaumātai ngā piro, he tino rawe tērā, e tino ai. Te manawa nui mai o te whānau. Ki ngā kāpene, ki ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū, ki ngā koutou, ki ngā mātua, i tautoko i te kaupapa nei, o Te Māhepohepo o tēnā koutou. Ki ngā toa kai, ki ngā toa o Te Māhepo tēnā koutou. 5 miniti e toi ana e hoa mā, 5 miniti. Stage 2 me te whānau. We are heading off to end of the game, but there's only 4 minutes left, around 4 minutes. Ka manawa nui mai, stay tuned. Kia ora. So we can find out who wins this tournament. Depo. Ai, e te whānau kua tino rau i te tākoro o kiwa, i tēnei rā, i tēnei wā, i tēnei kēmu nei. Kia kaha waiorea, kia kaha te kuru, kia kaha te ara. Ai, kua toka hoki, te piro o waiorea i tēnei wā tonu. Kata rawa atu, e waiorea. Mai e whanga. Kuru ai tama. Tino tata e hoa mā, tino tata. Kei te pai. 3 miniti e toi ana e hoa mā. 3 miniti. Ai, ko tēnei rauna, ka whakatau, ko wai ka uru ki te tūranga tua toru, tūranga tua whā.